jambo narifite. Haleluya. Ibigori bireze, amasaka agiye kwera, tugiye gutema kubera Imana. Komera Imana nashimishije neza. Nuburi kuraramaho, ayikaye naho agiye kuvaho. Nuburi mu bigeragezo, nuburi kubona bikomeye, ariko Imana izabana nawe. Uzaburi mu rugendo, Imana izagushigikira. Azaci uwambaye shaka umuntu Mana kabaye muri iki gitondo waje gushaka Imana. Haleluya. Kugira ngo Imana imugirire neza avuga haleluya. Komera Imana nashimishije izina rya Yesu. Hallelujah!
Hallelujah. 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 Ijambo tuliloganira liravuga ngo uyu munsi ururuka ku kibazo maze imyaka n'imyaka. Uyu munsi yesarana. Ururuka uyu munsi yesarana kugira neza. Ururuka uyu munsi kugira kubona. Ururuka uyu munsi ikibazo maranye igihe kirekire kigiye gukira. Komera Imana amashyi. Dusome muri Luka umusoro mwiza, dusome muri Luka 19 umurongo wa mbere. Haleluya. Amen. Kadusome mu izina rya Yesu. Yesu ageze i Yeriko. Arahanyura. Nuko hari umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro. Kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu. Amenye uko asa. Ariko ntiyabibasha. Ntabwo yabibasha. Kuko abantu bari benshi cyane. Kandi ari mugufiya. Arirukanka ajya imbere. Yurira igiti cy'umuvumu. Yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama. Aramubwira ati Zakayo we, ukavuga ko uyu munsi nkwiriye yururuka vuba amwakirana ubwuzu bwinshi. abantu bose babibonye barivovota cyane. Dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Barivovota cyane ati twagiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka. Dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. Kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati umunsi agakiza kaje muri iyi nzu yawe. Kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu ntiyazanwe no gushaka no gukiza icyari. Bumvise ibyo. Ayo magambo. Yongeraho umugani. Ko yari ageze hafi y'i Yerusalemu. Kandi kuko bibwiraga ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Bari bazi ko ubwami bw'Imana bugiye kuboneka uwo mwanya. Nuko aravuga ati hari umuntu w'imfura hari umuntu witwa w'imfura mu gihugu cyako kwimikirwayo. Yamara kwimikwa mugahamagara abagaragu be 10 arabaha n'iminani 10. Arababwira ati mube muzigenzura kugeza aho nzazira. Rekera komera Imana amashyi.
munsi bamwe bari kubabazwa. Haleluya, niba uri kumvira ijambo ntabwo gutere haleluya. Yerebo enesika komera Imana ibashimwe izina ryayo. Imana irakubwiye ngo uyu munsi ururuka umusozi uriho, ururuka ibigeragezo umaze iminsi. Imana ije kubikemura kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Haleluya, komera Imana ibashimwe izina ryayo. Iyo miyaga yose niwe uyihagarika, yavuze ngo tuza dusubira tuza.
murongo wawe wumve ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigiraho no gukura, ijambo ry'Imana rigiraho no gushira. Buri muntu wese iri jambo ryumva, iri jambo riza rikoma, iri jambo riza ricara mu mutima wawe kuri uyu munsi, kuri iyi tariki 3 z'ukwezi kwa mbere. Imana ihindura amateka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, amen. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Matayo 25:1 aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagererana n'abakobwa. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagererana n'abakobwa icumi bajyanye amatabaza yabo, bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 batanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo yabo ntiyarimo amavuta, ariko ntibitwaza amavuta. Ariko abanyabwenge bo amavuta mu mperezo zabo, batwara amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikiye, barasinzira. Ariko ijoro mu gicuku habaho urusaku rwinshi, umukwe araje. musohoke musanganire, maze b'abakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati muduhe ku mavuta, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barababwira bati oya ntiyadupfira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi, muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara badukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko nabazi. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi cyangwa igihe bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Hazaca uwambaye Ese waba witeguye? Ese uri maso? Ese umukwe ntaza akamusiga? Sika. Ese uri maso? Ese witwajije amavuta? Ese kwagiye gucuwamba? Ese uri mwanya? Hagiye gucuwambaye? Hagiye gucuwa seza? Haleluya!
niwe Imana igiye kugira neza. Umuntu wese wasenze Imana y'amahoro igiye kumuhemba buri wese n'imirimo yakoze. Haleluya, haleluya. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Niba warasenze uzamuka inyanja iri imbere yawe, uzayamuka ufite kwizera, uzamuka inyanja kuko uzaba wasenze. Haleluya. Mubutaye Mana we, Mana we, mubutaye Mana we, turasaba imbaraga. Nukurugendo hari rurerure iherezo ruzarangira. Nukurugendo hari rurerure iherezo ruzarangira. Nukurugendo hari rurerure iherezo ruzarangira. Nukurugendo hari rurerure Mafimisi kurwana n'ibigeragezo. Haleluya. Mafimisi gukirana n'imyuka mibi. Ariko uyu munsi umwami Yesu atashe mu rugo iwawe. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Waje mu nzu y'Imana uje gushaka amahoro. Haleluya. Amahoro Yesu abantu we, amahoro Yesu abantu we, niyatuma tugirisha, niyatuma tugirisha, niyatuma dusoma kawunga. Haleluya. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Atusoma kawunga ukararuriye amahoro Yesu abantu we. Haleluya. Niyatuma tugirisha, utagakwiye kugirisha. Haleluya. Waje mu nzu y'Imana ntabwo uzongera guhura n'umubabaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko waje gusenga hakiri imbaraga z'Imana muri ubu butayu urimo. Ubutayu bugiye kurangira, nta mbaraga zigiye
izina rya Yesu. Haleluya. 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 Nuburi kurara mu mahoro ariko aya mahoro agiye kuvaho. Nuburi mu bigeragezo, nuburi kubona bikomeye ariko Imana izabana nawe. Uzaburi mu rugendo, Imana izagushyigikira. Uzagenda bari kugutoteza, uzagenda baguhangayikishije ariko Imana izaba iri kumwe nawe. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana iduhane umugisha, Imana itugirire neza. Nababwira amazina nitwa Hakizimana Bosco, igitoki cy'ubukwe. Haleluya. 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 Imana yampaye igitoki kibanza. Haleluya. Nta jambo nari mfite. Haleluya. Ibigori bireze, amasaka agiye kwera, tugiye gutega kubera Imana. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Imana igiye gutabara. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Ni byiza kugendana n'Imana, heriya baragendana n'Imana. Haleluya. Haleluya. Ababyeyi bacu batayengana n'uwo mwana w'ikiraro. Isambu zose data aragenda aragurisha zose akuraho. Haleluya. Imana yavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Haleluya. Nzaguha inzu. Inzu Imana yarayimpaye. Mfite amabati 9 mu nzu. Muri uku kwezi kwa kabiri inzu ndabona nayongereye inzu y'amabati 22. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Nusenge Imana izakugirira neza. Haleluya. Haleluya. Komera Imana amashyi izina rya Yesu. Niba ufite Imana izagutabara, niba ufite Imana izagukomera, Imana izagukomera neza, batemera batatemera, Imana izagukomera. Haleluya. 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 Jewe uko ndeba narindi umusinzi ariko Imana yaje kugirira neza. Ariko nari nsanzwe ndi umunyamashengesho. Natangiye kuba umunyamashengesho 2013, ndokoka 2017. Ubwo maze imyaka 7 ndokotse. Nabatirijwe i Bugande, tega radiyo ndokokera ndarokoka. Nibuka umushumba wari witwa Pasiteri Gisaki yavuze ngo aho uri hose wimba wemeye umwami Yesu y'umukiza wawe, ugenda itorero ukubamo, haba ari ugenda bakubatizemo. Maze kubatizwa mbona ijuru rirabikuse, mbona igicu kigiye guca n'ikindi kigiye guca n'imwiyerekwa. Imana irambwira ngo mwana wanje, ubu umaze kubatizwa uzankorera umurimo, nugera mu Rwanda uzaba umukozi w'Imana. Ubwo nabaye i Bugande najya 2017,
mbayo ngeze nyuma ngaruka 2019 nabaye umukozi w'Imana 2019 koronite itera, ariko ndashima Imana aho Imana ibayigejeje. Imana ikavuga ngo mwana wanje nzagutabara, ikavuga ngo mwana wanje nzakugira neza. Nshatse kukubwira ngo niba usenge nta budage ufite, Imana izaguhemba. Muri ayo mashengesho Imana yarambwiye ngo mwana wawe nzaguhiga. Inka Imana yarayimpaye, nubwo nakubitanye n'uburwayi, nubwo yahuye n'Abafilisitiya, yari inka nziza yakomotse mu ikamuga kabiri. Indwaye inka ndongera ndayitanga, ndi kubona iri kujya, ariko Imana ikongera ikambwira ngo mwana wanje nguhaye, ariko niyo nka yakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Nta kibanza nari mfite, nibaza uko nzabaho, hicara nkabona ndi mu bihe bigoye, nkajya ndarara ndi kunyagirwa kandi mfite inzu y'amabati. Haleluya. Nakubwira ngo naraye ndi kunyagirwa, weho n'ubyemere. Wagera iwacu ugasanga inzu y'amabati, inzu itekana abasaza, ukaba utabyemera. Hakubwira ngo naraye ndi kunyagirwa, weho n'ubyemere. Ariko naravuze ngo Mana niba ari weho, kuva navuka ntanenataba muri iyi, nzaba muri iyi, ndashya mu yaje. Haleluya. Mana ikibanza gifite metero 25 kuri 25 mu butambike, mu buzamuka gifite 15 kuri 15. Nateye insina 15, insina zigenda zirera zose hamwe zigeze mu nsina 50. Kandi naciye igitoki ndagurisha, turarya turananirwa. Icyo Imana yavuze ntaho kizaje. Komera Imana amashyi y'izina rya Yesu. Imana izakugirira neza. Imana ikavuga ngo mwana wanje nzagutabara, mwana wanje nzakugirira neza. Ntabwo uzicwa kuva, ntabwo uzigera urara. Haleluya. Buri munsi iyo batanzaniye amata, ejo barayazana nange ejo bundi ndagura, ngaja kumva ngo barampamagaye ngo ufate amata inka yabyaye. Icyo si cyubahiro cy'Imana. Imana yarakoze, Imana yaratabaye, Imana yaraturengeye. Haleluya. Nawe uri umunyamashengesho, senga ntabwo byagifite. Imana izagutabara, Imana izakurinda, Imana izakurengera, Imana izakubera ku rugamba. Uzaca mu bikomere, uzaca mu bikubire, uzaca mu mahwa, ariko ntacyo uzaba. Uyu munsi Imana izakugirira neza. Mama ikubwira ngo mwana wanjye nzaguha televiziyo, ariko buriya mwaka ugomba kuzagera, tuzawujya mu kindi gihe mfite televiziyo. Nari ngiye kugura televiziyo, Imana iravuga ngo wapi, niba ugiye kuyigura ngo nzabikubwira. Ariko ndashima Imana aho Imana ibayigejeje. Imana yanyongereye n'undi murima mpinzemo n'amasaka, ibitoki birera, duhinzemo ibigori, duhingamo ibishyimbo. Naho handi umwaka uje kurangira, iyo duhinze ibishyimbo tugeraga mu kwa gatatu nta bishyimbo duhaje, kuko Imana yakoze imirimo. Niba uri gusenga Imana, senga Imana nta bujyaga. Pasiteri wenda azaza arebe igitoki nzaguhinyamo. Nibibana ngombwa nzagifasha isigari cyiza. Ugiye kuri iyo nyamunyu, wumve ko umuntu yasagira neza. Komera Imana irashimisha. Haleluya. Imana izagutabara, Imana izagushyigikira, Imana izakwambutsa inyanja iri imbere yawe. Umurozi yakuroga atakuroga ntacyo uzaba. Uzaba mu bushake bw'Imana, uzabaho ariko uzaba
ibitoki byongera kwana buriya mwaka mu kwezi kwa guhera mu kwa kane byose bizabira rimwe. Ndi hano Pasiteri Mwemereye igitoki mu izina rya Yesu. Mana y'amahoro, Mana itugirire neza, Mana idutabare uyu munsi. Wumve ko ari icyo Imana izakora, wumve ko mu ruhande rwawe imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, ubushake bw'Imana ko buri kumwe nawe. Uyu munsi igikosi cy'ibidandabirana kirangiriye aho ngaho. Wumve imbaraga z'Imana, wumve n'ubutabazi bw'Imana, wumve ko Imana igiye kugaruka gukora ku buzima bwawe. Nubwo hari ibizakuyobeye, nubwo uri ku musozi, nubwo uri ku muhangayiko, ariko nshaka kukubwira ngo nta kuri Imana itavana umuntu, kandi nta Imana itakugeza mu izina rya Yesu. Imana yakoze imirimo, Imana y'amahoro yarandengeye, Imana y'amahoro yarantabaye. Haleluya. Hari igihe baba barakuroze ukiri umwana ukageza amagingo gabakuroga. Haleluya. Ariko umurozi wakuroze uhereye umunsi Imana igiye kumutesha agaciro, aboneka ibyo ari gukora byose ari ubusa imbere yawe. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro idushyigikire, itwambike imbaraga, idukomereze amaboko mu izina rya Yesu. Amen. Cyangwa n'ibyo murakoze.